Njengoba kulolu suku lwanamhlanje olubalulekile kuyazeka ke kuthenini kunabantu ke ababizwa ngezinyosi okungabantu ke abaxhumanisa ke abantu isizwe kanye nenkosi bexhumanise abaphilayo kanye nabangasaphili emhlabeni kusuke kukhulekwa ke emakhosini aphatha ezihlalweni kukhulekwa kwindlovukazi kucelwa inhlanhla ke kucelwa inala labo bantu labo ke yibo ke abenza lo msebenzi osuke ubaluleke kakhulu esizweni. Sithi ke siyathokoza ke kakhulu ekuthenini abantu bakhona namhlanje ukuzoqinisekisa ukuthi lolu suku lwanamhlanje lwalubaluleka kangakanani njengoba kwalwa impi phakathi kwamangisi kanye nesizwe samaZulu ujutshwa ke isilo sasondini ke uZulu ladumobala lapho ngemthola uNhlavana bhula umlilo basongmatshwa ngobona ogqelemana inzimala emnyama ebengabende bezingwe nezingonyama ebiqhutshwe ngumseleni benonongalaza yena ke ezalwa isilo ke sakwanodwingu umsimude lowavela ngesiluba phakathi kwamangisi namaqada sikonjana eduke lwezulwini unawela muva uShaka Mdayisabela kweliphesha uzalukazi yosala emanxiweni sithi ke konke lokho esuke sikusho suke sikhuleka emakhosini sithi akhanyeke kube kuhle kube mhlophe yilokho nina bendlovena amandla sila lapha okwaphalala khona igazi lamaqhawe namaqhawekazi elwela sona lesisizwe ukuba sibe khona saziwe njengoba saziwa kulo lonke izwe kazi lalapha eAfrika nasemhlabeni nje wonke jikelele.